Siyambonga uNkulunkulu kasivele singeneni kiyo bazalwane ngingubaba eVilakati ngithanza Jesu angendela umusa kangifuni ukuphesha kuye ngifuna la ngihamba naye ngihambe naye ngokweqiniso konke lokulangilayela kona kusi angikwende ngiyamkhulula lo utawuphinza ngiphela amandla ukuthi ngikhone ukukwenda ngikwende ngokweqiniso amen. Ngicela ke bazalwane ukuthi ngivele ngingene lapha bazalwane evini laNkulunkulu sifundzele ilivi laNkulunkulu bazalwane kulesikhathi lo sifunzelako ilivi laNkulunkulu asithathele bazalwane ingoma bazalwane sitawufunza chapter 8 verse 4. Ingoma yetingoma sahluko 8 verse 4. Ngiyaniyala madvodzakati aseJerusalema ngithi ningaluvusi lutsandvo futhi ningalunyakatisi luze lutivukele lona. Yes. Siyabonga wena ngcole kufunza kwelifu lakho sakhe ngalo babe usiphilise kwendele kuhle nokuthuliswa kweligama lakho amen. Bazalwane balabasha lapha sitekibo bazalwane bangiphele sihloko lesisi ngasifunza sije ngoba banginika sona bazalwane kwagcina lapho nje ngajabula kathokoza kakhulu bazalwane ngoba le ndlela lesingiyo ude lokuseceleni uqhamuka ngendlela lochamuka ngayo kude ukuthi bathe ngiqhamuke ngala sihloko salamuhla sithi ungalunyakatisi lutsandvo sikhatsi SINGAKEFIKI. Basi nabanginika bazalwane lesihloko ngeva ngathi ungazi lesihloko bekufuna basifundisise abathi ngicabanga indlela yokubaleka kodwa ke sisho njalo bazalwane ungalunyakatisi lutsandvo sikhatsi SINGAKEFIKI. Sitawuhamba nawe Ncobile ngoba kwahle lo sifunza wena kani ngathi uwena wasenda lesihloko
awuphinze ulifunze levesi wefunze. Ngiyaniyala madvodzakati aseJerusalema ngithi ningaluvusi lutsandvo futhi ningalunyakatisi luze lutivukele lona. Uyalendzaba lena ebazalwane uyayifaka bayifaka abantu abasha ibasihloko uyayifaka nalo fakazako la nginako lokulalela nakufakazwa lapha ningaboni nje nanibane ngicantsa ngeva ngilivile ingenile lendzaba lena nabafakaza lapha lendzaba lena lethi ungalinyakatisi luthando ungaluvusi nalokulivusa bathi ke labantu labasha lapha sikhathi singakafiki kule ncwadi lesifundza kiyo yetingoma ayiveli nakanye akusiyo incwadi lesha ang-8 lama chapters mina nje le verse ngilithathe kule last chapter chapter 8 kodwa bazalwane lendzaba ize ivele kathathu iyavela khona lapho kule ingoma chapter 2 akhona verse 7 iphindze ivele ku chapter 3 verse 5 nayivela futhi ngale kucaleni ngizithe nje akafunze ngalala ngalothi akukho lokungathi uthi lamantombazana aseJerusalema akafunge lo ukuthi ngeke alunyakatise ngeke futhi aluvuse uthi fungani ubala inyamatane lebathatha abafunge ngato labazalwane kuthi vele ngeke balunyakatise. Lendzaba yelutsandvo yebantu labasha ayisiyo nje ekudlala ayisiyo nje ekuphunyakatiswa lo lutsandvo ngicela ulimuqa yebantu labasha akusilo lelo lutsandvo lesikhuluma ngalo lapha akusilo lelo bantu labasha lelutsandvo lesikhuluma ngalo lapha ngicela siqale siyibambe ngalapho ngoba lapha freestyle lapha ngena noma ngakuphi ase siqale sibuke lo ukuthi lo lutsandvo yebantu labasha lwabani lutsandvo lesikhuluma ngalo lwabani lutsandvo sitobona ukuthi besifaneleni kuliphatha lihle linyakatiseka nje ngesikhathi lesingasiso bekufaneleni kwenteka lokho naso ulahle lithanda ukuthi labani bamba lelithanda utawuzama kuphangisa ncobile ngoba manje ngilama verse otawafunza sincane lesikhathi lonaso buka Romans 5 verse 5 sizoqhubeka Romans 5 verse 5 kubase Roma 5 verse 5 lithemba alijabhisi ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu seluthelwe etinhlitiyweni tetfu ngamoya longcwele lesinikwe yena. Ngicela sinake kunayingcingwana lethi ngoba lutsandvo lwabani lwaNkulunkulu luthelwe etinhlitiyweni tetfu akusilo lethu lutsandvo lesikhuluma ngalo lapha abantu labasha akusiyo into longayiphatha noma ngangiyiphi indlela lithi live laNkulunkulu lutsandvo lwaNkulunkulu luthelwe etinhlitiyweni tetfu noma ngabe bongaqabanga ngekuphatha ngendlela lebudlabha lutsandvo kodwa lamuhla nawungathi umuntu lomusha kuthi lo lutsandvo lesikhuluma ngalo lutsandvo labani lutsandvo laNkulunkulu nayithi lendzaba ungalunyakatisi nje isikhathi singakafiki just lesikhathi lesingiso lesikhathi lesitawufika ngalo ukuthi lo lutsandvo laNkulunkulu isikhathi saNkulunkulu kunyakata kwalo sikugadze ukuthi makuqale kwenteka ngalesikhathi saNkulunkulu ngoba lutsandvo lulwaNkulunkulu noma ke so ungalinyakatisa ke wena singakafiki lesikhathi saNkulunkulu
akusasiyo intando yaNkulunkulu lokho nakungasiyo intando yababe kusinengiso kuNkulunkulu awukafaneleki ke abantu abasha ukuthi bese uyalunyakatisa sikhathi singakefiki ngoba lenzaba yelithando yebantu abasha inako lokuba madinyanyana uke wazama bake bazama labanengi lokulikhaza losilithando lini ngicela kuthathwa lokungathi cishe ngathi nisesesikolweni niyabona ukuthi wayi dictionary ngathi kuyazama naloko now siyakubuka lapho uvete indzaba yesithando the strong feeling of deep affection asokubambe lo strong feeling josi imizwa lenjani leqinile nango lathi strong ngeke uyise strong yimizwa leqinile nolithando lo so le mizwa leqinile lesayemukela kuNkulunkulu yey inanaku lokuthiwa kuyakufuka le feeling lena iyakufuka kuthi wende tintfo letitsite hayi nengani kodwa lesimo ngathi sikufuka usutende ngani letintfo lesitawudibana la tibe timbili tibe tinzashwana bese siyathandaza ufutwa ngolithando la because but it's a strong feeling loluthando ke lokufuka ukuthi wendeni emlomusha akunanzaba ke lokho ukuthi ulivuse lesikhathi sifikile noma cha kodwa walunyakatisa waluvusa litakufuka vele lokho ukuthi utende letintfo lesitawukhuluma ngayo noma ngabe wena ucabanga ukuthi ucine kanganani utawukhona ngeke ukhone ngoba litakufuka ukuthi utende letintfo lesitawukhuluma ngayo kwekucala bazalwane sitawuthandaza ngicela sibuke ukuthi luthando lukhipha tintfo letilugugu luthando lukhipha tintfo letiligugu la kuwe wena lolunyakatisile likhipha tintfo letiligugu asifunzele ncobile John 3 verse 16 luthando lukhipha tintfo letiligugu Johane 3 verse 16 Nkulunkulu walithanda live kakhulu ibambeke Nkulunkulu walithanda live kakhulu uyathi le verse leli lingichaza ngalokho Nkulunkulu walithanda naye sho sibeka futhwa yini bazalwane luthando yebazalwane nangisile umatima alibona lokho Nkulunkulu lesikhuluma ngaye la kodwa ngalo ukuthi liyafuka it's a strong feeling walithanda live awuqhubeke nomlutho cale phansi uqhubeka Nkulunkulu walithanda live kakhulu kangange kuthi wathi made wanikela ngendvodzana yakhe uyayibo ngenxa yokuthanda live kakhulu wasewenta njani uNkulunkulu wanike waphoceleleka uNkulunkulu lokuthi anikele ngale ndvodzana yakhe futhi walithanda uNkulunkulu umubani ke wena emlomusha usibo uqaba ngabusi ngeke likhole ukufuqa wena umbani sikhuluma ngoNkulunkulu lapho uNkulunkulu lophilako uNkulunkulu losethi kwako konke uNkulunkulu lowadala konke kodwa lomfuqa ebazalwane kuthi akhiphe lokulugugu wanikela ngendvodzana angathi usakafunzi ngani ngoba bekuphela kwayo lendvodzana lanikela ngayo lapho kodwa lomphocelela lokuthi ayikhiphe likhipha tintfo letiligugu yemlomushi la uwe kuvalelwe tintfo letiligugu letinye tato uyadati letinye tato kawudati letinye tato futhi atikho la kuwe nje
but material things, but daily good. Lunyakatise ke wena letinfo leto litakuphoqelela lokuthi utikhiphe. Ngicela ke nasifika ke kuleyo ngcingwana leyo singayengeke sicabange ukuthi sitawukhona thina ekutibamba letinfo letiligugu sibe silunyakatise yoluthando. Walunyakatisa nje utatikhokha. Awulithathe lifike egcineni elivesiteli ulithathe lifike egcineni kunalayi lebengitsine ngene kiyo but asengithi nje yayibeka egcineni. Nkulunkulu walithandza live kakhulu kangangekuthi wadzimate wanikela ngendvodzana yakhe lekukuphela kwayo kuze kuthi nome ngubani lokholwa nguyo angabhubhi kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. Lonke lelive asemthusele lelive nithi wonke lomhlaba wathi uNkulunkulu nakakhipha lokulugugu lakhe ngalo ukuthi kwasekusikhathi saNkulunkulu sekukwenda lokho umhlaba wonke uyakwati lokho kwaba sebaleni ke bazalwane nangabe lesikhathi emlomusha sesifikile lesaNkulunkulu angikhulumi ke ngalesakho nyalo nasekufike lesaNkulunkulu lolu thando udawuthi na ulinyakatisa letinfo tonke letiligugu utawufuna sonke sitibone utawutikhiphela wena ebaleni fike isikhathi saNkulunkulu asenimbuke ke nangu lolu nyakatisa isikhathi singakafiki spam setinyoni besingakacapheli thina sise kuyiwalela bam sikhathi saNkulunkulu sitawubuya lana mvlomusha nasolunyakatisa ngalesikhathi sifuze emakhadi namasha utabafuna kwendeke nomlomusha kwathi lonke lelive kuthi lelwami selilunyakatisile nasekufike lesikhathi sekude labo mabhaqelana kodwa utawufuna live lonke lathi abakavamile lokusinxo sebathathana sebashada bangene nje endlini nyenyenyeneni lencane ubakhanza emahholeni lamakhulu bafuna sibabone sonke kuthi nangu mina sekufike isikhathi saNkulunkulu ngalunyakatisi agijima yotshela nemfundiso mfundisi sengiganiwe lapha noma sengiganile abathi umfundiso asisibuke sithandaze kunale ngole mfukako lomzalwane agadze lo usingabe libandla liyotshelwa nini kunale ngole mfukako agadze ukuthi live lona liyawutshelwa nini luthando bantu labasha ibambe masinyane ncobile kwesibili kulendzaba yeluthando luthando lutfumba inhliziyo ngathi imati makhulu ingaze kufuna ngiqale ngayo luthando lutfumba inhliziyo afonza nje ingoma buyela kiyo ufunze chapter 4 verse 9 ingoma yetingoma sahluko 4 verse 9 uyitfumbile inhliziyo yami dzadzewethu makoti wami itfushiwe inhliziyo
lapha ukhuluma nomyeni ukhuluma ngoma uyithumbile yathi abazalwane utawubuya icedzele livesi uyathi abazalwane kunalenye lokumusho lelibeke indzaba hii ngamangala kakhulu bani labasha bona batawubuka you have ravished my heart batawubuka lo ravish kunanali ke lelithi you have stolen uyepile lenhliziyo yami uyathi abazalwane akukhathalekile ukuthi ulunyakatise kusiphi isikhathi sifikile noma cha kodwa lenhliziyo yakho ithunjwe kuloluthando lunyakathiseke wena sikhathi singakafiki linyakathiseke wena nalongasuye ngoba walunyakathisa liyanyakata waluvula liyavuleka thumba inhliziyo yakho awungiyabavela labathena abafika kulesigaba sekuthatha nekuthathwa bakhanza ukuthi lo vele bamthathako noma lo thathako inhliziyo yakhe ayikho yathunjwa le kukuntekele indlela longakubalekela ngayo lo lwanyakata nje inhliziyo iyathumbe kungabe uNkulunkulu lapha athi kakufika lesikhathi uyayala yema ntombazana aseJerusalem ningalunyakatisi ningaluvusi sarafika lesikhathi utawubatha uyazama umfane bantu ngalapha uyazama kude lendlela ngayizama la inhliziyo ithunjile sidzinga Jesu la sidzinga isinziso imali lenhliziyo ilandwe la yathunjwa khona kodwa ngcobile labana boyfriend wakho lo wamgalilo wasiyamala kuthiwa yini konje ufuna kusebenza lapho nje ukhuluma la microphone ex belimuntu general nje bazalwane angisho ukuthi uganele wala ngisho ukuthi uma bathe uyayizama lemvutsa yakho nangiyalazikala ngomkamlo yabazalwane egameni lenkosi yangipha inkosi abathe uyangizama ukhanze si le nhliziyo yami solo yathunjwa ngayo ya ex bathi ex utangithini nanje thumba inhliziyo ngicela kungafiki lapha ngoba semi-12:48 angithathela yekugcina bazalwane egameni lenkosi lena iyachaza le ngawukela ukuthi ngilalicedzela lele ngalicedzela ube soyahleka ncobile lapha lo 4:9 but yalo ngicela ulicedzeleke licobile ngicela kungalisho leli point liyadisho nje udawuva nasifunza elivesi nje asothathe lo 4 uthathe 16 ngeyalo lo 4 thatha 16 utolivela lapha na Ingoma yetingoma chapter 4:16 Vuka moya wasenyakatho ude nawe moya waseningizimu usha etikwengadze yami kuze kuthaphuka kwemakha ayo kwanze kabandi lo ngithandzako akete engadzeni yakhe ateunambitsa titselo tayo telikhethelo lapha kukhulunywa ukuthi mnanzi lapha okay lo musha utawuthi lapho le point is 3 lutsandvo
lumnanzi bazalwane luthando ngeke siyengane lumnanzi luthando yebazalwane kunendaba yalomnanzi lo noma ngabe ke wena songadlala isikhathi sakhe fika lo bunanzi bumile nje wasibekela uNkulunkulu lobunanzi kusaphe khona bume usuyabonga sisi bengathi lo sikuba nje la kodwa ke nalithando bazalwane ngabunanzi belithando ngicela sishaye kanye kanye ayiqale ekuqaleni ngifuna nikubambe la yes bena lo 16 vuka moya wasenyakatho ude nawe moya waseningizimu usha etikwengadze yami kuze kuthaphuka kwemakha ayo kwanze kabani ibambe so lo musha lapha uyarealize lo wekuthi la kuye kulengadze lena letilimo letithaphuka liphunga lolumnanzi uze umema imimoya yonke ukuthi aseyide itofumba leliphunga lolumnanzi kuthi litothaphuka luvakale icabangele lenzaba wena solinyakatisile senihleli kanye so uthaphukelwa kulobunanzi yebazalwane kodwa yini into lethandwa umuntu lomusha nje lethaphuka liphunga elimnanzi batangiculela laba abathanze emagani akusiphunga elimnanzi lethaphuka akusilo nje bazalwane nithandza abantu labasha lokuthaphuka liphunga elimnanzi lokusanyamanyamana ipizza wayathaphuka na uyayibona ipizza angeke le pizza bese wena uyayithenga nyana ugibela lapha amanzini ipublic ithoba ukuthaphukela le pizza ikuthaphukele kamnanzi uthi uyoyidla na ufika eThekwini eDurban singena lapho ke lesikhathi bani labasha ngeke bese ulunyakatisa nyalo wena kodwa wena what grade 1 what grade 7 so unyakatisa njalo seliyathaphuka ke seliyamthaphukela lo mfana ebantu kamnanzi phela when what grade 7 yiminyaka lemingaki le utawuthaphuka iminyaka lemingaki uyathi kungako ebazalwane mina nje ngasi la ngithatha ngaba nenhlanhla ke mina ngathola intombi lenhle ngasi la ngithatha bathi levanje ndabe kakhona umkami yemkhonyana asifunje bese kuphela inyanga tibe sithupha ndabe nendaba kuphela le no phela semsonzele nayivete indzawo cha sikanene sihlosela naku seselithaphuka lapho angathi kumbe sihlukene mina ngabona ngathi inyanga lethi sithupha tikhashana ngalo spell thaphu njalo nje bazalwane into lemnanzi vele ngiyayithanda into lemnanzi ngeke bese uluvula ulunyakatisa isikhathi singafika sikusekhashane nethi singafika yibuke nawe lento awuqhubeka ngiyesebunakile lapho ugcine khona ngoba yalo kunethaphuka kuphela
kuze kuthaphuka kwamakha ayo kwanzeka bandi. Lo ngithandzako akete engadzeni yakhe. Okay manje ibambe lapho. Sitabona kusicabanga ukuthi nomphane bantfu bamonisile vele bekati kholwela yena bamonisile. Lapha uthi yena mathupha lo ngithandzako wami akete. Which means lapha ebazalwane bobabili bayafuna lobumnanzi. Kuyingoti ke lesikhathi singakafiki. Ngoba bobabili labantu nanangu yalomunye uyayibona lengadze yakhe lena lokumnanzi uyafuna lokuyakeyo ayodla. Nalona lomunye uyafuna losikutiwe la kuye uze wathi akushaye lo moya so that lobunanzi butohamba kaze bufinyelele lapha nalapho. Uyathemba ebazalwane bayashintsha labantu nasafike kulesigaba sekusisele nganyakada ushite nalendlela yegqoka nale yokuhamba kungabe kunayile kabi but kube nayile bese iba yinhle nje kakhulu. Ngalokuthi naye uthi nampela maye kuyathaphuka sonzela kanti isikhathi asikefiki. Sangathiwa nje ufika lapha eKFC uthele ice cream usiyathi mosonke ukuthi na ungayithenga nje uyiphathe uthi ndawo yidle ekhaya. Lekhona ungacabanga le cup ayidurile cup. Sasa lekhona uyithenga bese uthi ngayidle ekhaya. Injalo ke le ntombi lomusha. Lesikhathi nasingakefiki ungamane le ice cream uthi utoyithenga la Kandinda angadothi ithengiswa la Kandinda. Nangabe ufuna kuyidle ekhaya nangabe uyithenge le akube kusilesikhathi sengiso bazalwane utavele uyithenge bese uyenda njani ngoba uyayathi vele ethi mnanzi le nale ice cream itabe ithi ngidle nawe utabe uze ngifuna ku so bazalwane sithi ungalunyakatisi lutsandvo sikhatsi sisengakefiki. Ncebe yaNkulunkulu babe kunalaba abantwana bethu labasha labanye kumbe sebake balunyakatisa lolutsandvo kodwa babe sitawucela babe ubuye babe uthandaze uNkulunkulu lokwekuthi nangabe sitha bese sithethele tintfo tabo lekiluku ngoba iveliyele ndzaba ukuthi lutsandvo lukukhiphisa ukhipha letintfo letiluku nangabe letintfo letiluku dalabantu labasha bese tithetfwe uthandaze babe ukuthi simakaze asendele umusa tibuyiselwe tintfo letiluku nangabe kukhona laba sengalunyakatisile isikhathi sakafiki utawuthandaza babe kuthi ehlukane naloko aluyekele angalunyakatisi kuze sikhathi lesingiso sifike bese uyalunyakatisa buya ngempili babe sithandaze inkosi lenemusa imphathe nemusa. Amen. Siyavuma izono zethu asikukhonza kahle awusiyavuma izono zethu asikukhonza
Nkoza siyavuma ke siyavuma izono zethu yebo asibu Nkoza siyavuma ke siyavuma izono yebo asibu ngiyafisa bazalwane egameni likaJesu sitawuthandaza bekufanele ukuthi kulona loyo bazalwane ongakhathi endlini kungaba bazalwane akusinzabe labasha kuphela le egameni likaJesu kodwa indzabe yethu sonke silibandla besingathandaza bazalwane kulesikhathi lesi ndawucela sicale sithandaze bona labantu abasha silibandla sidabe sesiyendlula bazalwane sesiyathandazela sonke lenza baseyibekiwe kwaqaqa kwakhululwa njengetinto letinzathu ngilo lapha hleli khona wakhomba wabona ukuthi mina ngafa la haleluya lebazane noma besingahamba sebokhansela basemhlabeni bangasikhansela kuze kubuye Jesu haleluya kodwa bazane uNkulunkulu ophilako ulikhambi kuko konke ngabe mlomusha inhlito yakho ile lapho ikhona khona noma ke lomunye ulapha nje ugodle inhlito yalomunye kodwa sikhathi asikefiki ngatendela umusa namuhla uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ukhulume kungakefiki lapho khona ngikhala khona lapho ngitisola khona namhla kumnanzi uyahlekelela egameni likaJesu na ubuka abantwana bakho nje ubona tilima ubona into nje egameni likaJesu bathi labanye ukuthi wena make awu understand egameni likaJesu ukhuluma nalomuntu lo yatiko lendvu lekuphethe ngifuna sitawuthandaza abazalwane kubeke ngambazane bekungaba bethu utawukhala kusasa ngenzaba yelithando ngobe lo mbiko lona uyawuvukela ngalelanga sekonakala egameni likaJesu cela bonke abantu abasha labakhona ekhatsendlini beme ngenyawo sitawuthandaza egameni likaJesu nangabe nje umuntu omusha ukhona la endlini la uma ngenyawo sitawuthandaza egameni likaJesu ake sesimeni nabo bazalwane egameni likaJesu sithi Nkosi naba sida nabo egameni likaJesu bese ke wena sewenda sinqumo kuthi Nkosi ngiyabonga sengivile egameni likaJesu amen uma ngabe kunenhlitiyo loyigodlile wona wayithumba ebantu sikhathi singakefiki tatendela umusa uyikhulule ibiyele emuva haleluya uma ngabe yakho inhlitiyo ithunjiwe somewhere sikhathi asikefiki funa uthandaze uNkulunkulu akulekelele akusiphe ibuye back to you kuthi nakufika lesikhathi egameni likaJesu donke into dikuhambele kahle haleluya bazalwane ngiyaqela egameni likaJesu sesingene emthandazweni ake sesikhalele nababantu abasha bazalwane labanye bethu sikhuluma la already kusilomnye ingodo seyingcindlela mina sevele sebonakala sengamdala lo mfana noma labo babili kodwa uNkulunkulu wemusa akwendela umusa ngabusakhala sewuve kahle ukuthi wena liphutha wanyakatisa sikhathi singakefiki uma busasho ukuthi bajabula bobani bona phathi nawe saludikhalela Nkosi ngiyakhetha kulungisa ngobe labanye basale batitshela bathi Nkosi vele sekonakele sengabe ngidigcinela ngoba vele sengakuthola lokho sekunebantwana babile ngabadalisa lapha ngadalisa lomnye lapha lomnye ukuthi
nginelani uNkulunkulu unemusa ungasena sifungo namhla Nkosi ngiyibamba ngiyala Nkosi iqhubeka ngolunyakatisa isikhathi singakefiki ngiyala uNkulunkulu ngiyacabanga sisimane bantu abasha sasendele nesithumo lesi Tawukhala kusasa uyikhumbule leshumayelo ukuthi kodwa kwashunya yena ngangaseli isithumo bazalwane thina ngiyacela sikhalele nabantu abasha Nkosi babambe ngesandla sakho uNkulunkulu kulethi fungo labatendako simakathi abangabe basaliyakatisa until wena Nkosi uthi this is the right time phela sesithanda sena uyaphila Nkosi uyaphila uNkulunkulu uyaphila Jehova uyaphila simakathi siyabonga Nkosi egameni lika Jesu Kristu nemandla uthe Nkosi endlini yakho kunetitshalo tiqinile Lothi sebenzisa Nkosi teacher delikethelo ukuthi sebenzisa ngesikhathi esithile athi sebenza Nkosi sinome siyabonga Nkosi kunalanga namuhla simakade ukhipha sitsha sakho lo sethembile Nkosi for today wasithembela abantu labasha baba thengole egameni lika Jesu wasebenzisa Nkosi kwevakala baba thengole uyakhutha Nkosi abantu labasha baba thengole ukuthi kunesikhathi lesifikako emphini lomusha lapho wena uNkulunkulu ukhulula khona and authorize ukuthi uthando lwabo selunganyakade egameni lika Jesu siyabonga Nkosi siyabonga uNkulunkulu ukukhuluma kwakho kufakale kahle Nkosi egameni lika Jesu ngiyathandaza ke uNkulunkulu othengule nabo abantu abasha siyasonzela nabo Nkosi njengebatali babo egameni lika Jesu Kristu siyema Nkosi siyabakhalela kuwe baba thengule basena Nkosi inqubo letinsha baba thengule tekubamba uthando lwabo baba thengule lebesebanyakatisa Nkosi bayakhala Nkosi kuwe bathi simakathe siyema Nkosi siyema simakathe asisaqhubeki nekunyakatisa ngiyathandaza Nkosi egameni lika Jesu kulabo tinhliziyo tabo tithunjiwe somewhere egameni lika Jesu ngiyathandaza Nkosi bendela umusa Nkosi tilandwe tibuye ngegama lika Jesu Kristu leli nemandla leliphilako labanye bakhona labathumbe inhliziyo talabanye babathengole ngiyathandaza abathithethele simathe batikhulule ngegama lika Jesu leli nemandla leliphilako siyabonga simathe semukela qala kabusha kwebathu labasha my father ngegama lika Jesu Kristu leli nemandla leliphilako siyabonga Nkosi siyabonga uNkulunkulu thengole sibonga Nkosi ukukhetha kwakho simakathe ukhetha simakathe kusiyala ngalendlela babelone emandla lokuphila ukuyathandaza Nkosi ngiyathandaza uNkulunkulu egameni lika Jesu labanye Nkosi sebendlulile ebusheni babe wathona amandla okesebasho ukuthi kube nelivile lefike la ngikhatha ngisemusha ngabe ngasithakala ngangaweli la babelone emandla lokuphila konabo Nkosi ngiyabathandazela egameni lika Jesu Kristu nemandla wena uJehova longalahli umuntu babe wathona amandla okenabena Nkosi isiqumo sekuthi Jehova noma sekemzala ngiyala Nkosi ngiyala uNkulunkulu othengole kulunyakatisa my father sikhathi singakefiki simakathe egameni lika Jesu siyathi Nkosi ukuthi lothando alunyakatiswa ngeminyaka kuthi iminyaka seyingaka sehambile saleke inyakatisa kodwa kuba nesikhathi lesathiwa nguwe simakathe siyabonga Nkosi siyabonga uNkulunkulu othengole ngiyathandaza Nkosi ngiyathandaza uNkulunkulu busisa Nkosi wonke lokhona la baba thengole endlini yakho egameni lika Jesu Kristu nemandla baba thengole hlala njalo Nkosi uNkulunkulu lokhuluma livi lakho kulendlule ulikhuluma simakathe lingakhe liqonze ngqo ngegama lika Jesu Kristu leli nemandla leliphilako kuze Nkosi nasendlula komhlaba lo kube bethu lothathi ikhalela kuwe athi Nkosi mina ngivanga kodwa sonke Nkosi nasifika phambi kwakho nguloyasho athi Nkosi ngimi likaqinisa inhliziyo simakathe siyabonga busisa Nkosi sikhondisa egameni lika Jesu Kristu lapha Nkosi ahamba khona sandla sakho asibesethi kwakho uNkulunkulu othengole umbusele Nkosi umndeni wakhe enhloko takhe egameni lika Jesu ndlule Nkosi ubuse lonke libandla lakho wena lebuhle nethunyiswa kwelibito lakho kude bephakathe amen.